9. Uspješan slijepi pravnik. Izvor internet. Tekst preuzeo i poslao Rajko Knežević iz Igala. Igor Cvetković, 24, iz sela Malča kod Niša, ne samo da je diplomirao na Pravnom fakultetu sa visokim prosjekom, nego je i odbranio master rad sa čistom desetkom. Ono što ga čini izuzetnim je to što je Igor potpuno slijep i što je uspio da u roku spremi i položi sve ispite uprkos činjenici da je imao samo jednu knjigu na Brajevom pismu. Igor je rođen sa normalnim vidom, ali u 4. godini života oslijepio usred bolesti očnog živca. Završio je osnovnu školu za slijepe u Zemunu, a potom i specijalizovanu pravno-birotehničku školu. Ali osmelio se i poželio nezamislivo diplomu Pravnog fakulteta u Nišu, što je za proteklih 40 godina uspjelo samo jednoj osobi sa ovim hendikepom. Knjige i posao najveći problem. Igor kaže da je najveći problemi slijepih osoba studiranje i zapošljavanje. Postoji 10 fakulteta u Nišu koje slijepe osobe mogu da studiraju. Mnoge bi ohrabrilo da krenu na studije ako bi svaki fakultet imao po jedan komplet udžbenika na Brajevom pismu. Također, lokalna zajednica mora da doprinese većem zapošljavanju osoba s invaliditetom, a posebno slijepih osoba, smatra Igor. Već na početku studija suočio sam se s problemom. Nije postojala ni jedna knjiga na Brajevom pismu. Nisam želio da odustanem. Kupovali smo redovne knjige, a onda su mi ih otac Jovica i majka Slavica čitali, a ja sam ih prekucavao na Brajevoj mašini. To je bilo dosta naporno i trajalo je dugo, jer jedna knjiga od 600 strana kada se prekuca na Brajevo pismo ima 2500 strana i teži 30 kg. Po knjizi mi je trebalo mjesec dana. Godišnje sam prekucavao po 20.000 strana teksta, a tek posle toga je trebalo naučiti gradivo. Jedan udžbenik na Brajevom pismu obezbijedila je opština Pantelej, povjerava se Igor. No, nije samo literatura kočila Igorove studije. Poseban problem predstavljao je odlazak na fakultet. On sam nije mogao nikako do fakulteta. Kada sam vidio da mu studije dobro idu, napustio sam posao vozača u firmi i u potpunosti mu se posvetio. Skoro svaki dan vodio sam ga i po 2 puta dnevno na fakultet u Nišu. Prelazili smo za dan i po više od 60 km. Nije mi bilo teško jer Igor to zaslužuje, veli mladićev otac Jovica. Igor otkriva da mu nijednom nije palo na pamet da odustane, iako je bilo dosta teških momenata. Trud je urodio plodom, pa je u decembru 2012. godine diplomirao položivši 24 ispita sa prosječnom ocjenom 8,5. No, Igor je želio da nastavi školovanje. Za godinu dana položio je još 6 ispita sa desetkama i odbranio master rad. Samo da političari održe obećanje. Svi profesori su saglasni da bi trebalo da upišem doktorat. Ne znam, još se premišljam jer nema nikakvog izgleda da bih mogao negdje da se zaposlim. Nadam se da će stranke koje su se zalagale za poboljšanje statusa osoba s invaliditetom održati obećanje i da ću dobiti priliku da počnem da radim u nekoj državnoj ustanovi. To mi je sada najveća želja, povjerava se ovaj skromni mladić. Veliku podršku dobili su od načelnice Uprave za dječju, socijalnu i primarnu zaštitu Mirjane Popović, zahvaljujući kojoj je ocu Jovici prije godinu dana priznat status personalnog asistenta.